Zdravo ljudi, evo još jedna epizoda Wolfenstein, nastavljamo dalje. Ovaj me naranio jebate, ovo mu je kuća. Ljudi, Thompson, ovo mi je najbolja puška za kosture, ali nažalost mnogo je teško da se nađe municija, skoro kao da uopšte nema, tako da ono morate da štedite. Što bi Air kick, dragon kick. Ne mogu da ga šutnem. Jebik, nogu sam se skinuo. Majmune jedan glupi pijani. Što sam ih lepo slikao. Pretim ti, patašon preti. Ma jebeš ga. Dobar si, mala, dobar si. Jao. Što to radite? Što se ispališe vrata jebote. Sad ću da mu zapretim. Prvo se pokupi. Vidi brate, svuda me hrana topla čeka. Opa, idemo. Ajde, dolazite, čekamo, ajde. 1, 2, 3, 4 bre. Dosta bre. Dosta be. 5. Au. Ova nemačka himna. Ne da ću da... Jao. Kako lepše, brate. Kako lepše kad ćuti jebate. Hilfendag. Je rekao mačka, brate, ono. Cvikaju vrata. Majke vam ga nabijem. Ne, bre. Ne, sad da sam, neću valjati svelim da mi se ne pojavi, brate, oni što će mi pomagati, što će da mi da stan. Puška sa prigušivačem, brate, mnogo jaka. Ajde, brate, ispoštuj, molim te. Ispoštuj me, brate. Brate. Ajde. Jo, vidi ga, brati, ovaj nekog Da Vincija pura. Vidi hrana. A seljačina ne zna da uzme nož i viljušku, nego samo proguta, ne zna da žvaće. Ajde. Nisam tamo, majke mi. Jo, ljudi, iseći ću klip, brate. Ajde, iseći ću klip, izvinite, jebi ga, isfailao sam. I ljudi, evo nas ponovo kod ove pedarčine što sam ga sviknuo malo pre. Nije ni bitno. A brate, mnogo veliku želju imam, opet sam air kick. Air patašon. Vidite, on mi daje jaknu. Vidi kako lepa, brate, na bubljak. 75 dinala. Spavam se, brate, lepa jaknica, 75 pancir. Hvala, buraz, da si mi živ i zdrav. Aj, čao. Fail, brate. Napio sam se onog piva, brate, šta da vam kažem. Ajde. Idemo prvo da pokupimo sva sranja.
Pa ja znam da si tamo. A da, kada pucate s ovom puškom ona može da se priguši i onda ne može da pucate, na primjer kad palite rafal. I onda ono prc, ne može brate. Jebote, ja se zebam. Nije, ne zebam se, posle ja vam pokazujem sad brate. Nije ni bitno, sve sam već pokupio. Idemo ovdje. Jo, sad ću ovog moram. I tebe moram. Ne mogu. Ajde drvac, jebote. Fail, brat, isfailovo sam, ne mogu da verujem. Evo ovdje je tajna kao... O bože. Ja nisam isfailovo. Bože! I evo ljudi, uspio sam posle 1000 godina. Vidite ovo sad. Vidi što su otvorili, brate, sad može se pika kanter, vidimo. Braća, nema šta. Biznis. Ovaj priču nešto o biznisu. What the fuck? Vidio vi Hitler i majkinga nabog. Možda ne mislim da sam vidio neko gore, nije ni bitno. Idemo. Gdje je brmčina, ladno, nema nikog jebati. Ajde. Sad ćemo uzeti malo da ih rokamo sa, kao da kažemo, AWP-om. Pa gdje lomite grobove? Mnogi će da osude što pali krstove. Svi igraju, deca su u belom. Zbam se. I brate, samo da skupimo ova sranja, dinamite. I evo brate, upravo ulazimo tamo gdje su kostori, u grobnicu. Patašon će da završi. Patašon Fury. Ljudi, vidimo se u sljedećem videu, hvala što ste gledali.